Eta wa Captain TT yeza. Wadi ni wasu wadu vijasasi ya na mwithikisi watu tuvijasa kenda na nyusu tuwenena ukwati nusu na ukwati nsenonge wa mondo kwetu bisi singina unakuye waviona juu. By the way wadi wa bisi singina usuwa gabla tigwe wa iwake. Wadi usuwa gabla wa iwa Ken Rogers siwo indita lakini wezeli ya Ken Rogers na wiki ya wisi mpigizi ya teliti ya kita oso ikitala tuwa kuna ila tumeta haita wa country music ya kita kuna uyo ikitala wezeli wakapa hii piano pa hii keyboard hii drums hii chao na kwanza wa ina wadi tote uwena yani ukele ino lakini wadi ashika hina kabisa singina oka sisi hapo na wa aweke ya keyboard amino weke ya keyboard ya sioka wewe ni weke ya drums aine weke ya kuniange mangita kwenda mabase kwenda cha wadi watu kanisa monobi usuwa gabla hauna ndia dege wadi usinike naweze kweli ya makani na mukani uko makai ingi monobi wisi kweli ai kumanda we yuni kwa tiondo idi wona ati strong uti tika bande we ati kambothi kwa mijogo tika manoto survive tika bosi ya masumu nige naweze ile ita kwa tombesa at least ile nitakwata mbesa sia utamak ai mwana makai ju moli rubi makalika mwana udhani kwa dhati kudhuku kana kujaribu hadi ya kuti kudhuku ndio kwa ni kudhuku lakini naona akuye nesa ndukendo ukondro wetu aiweze kwethia wese puna nipo mwiso wako by the way kugabu ni kujaribu bahati yagu na bahati ndukita kwenda ona ni wangi munoge wangi makuya wangi makuya nesa no ujaribu yo no nyina no kwete without ba oya kwe refresh akili ono deciding kwete without wanga kwa jaribu na ukulia capital city ya kananga ukule Zimbabwe yeta wata tene handiwe akana usesimunde teketano na aminengo nengo kerenti nikindu cha ukujaribu tikindu cha ukutawala makaye please halamu kwa atiyo lika kwa gabla sides mukalika buno umilwa yani ukito umilwa ni kodha yani umilwa bi wala ukito jaribu mino ukita ujaribu wa hati utona odi ukajaribu kilila kwanza tubeka za mgaito katekeka teka sio muno bi unanye ndo na nina akajaribu kana ambeka ndio meka lewe kana ambeka ndio meka lewe najia kana mbo kutabye kindu mwe ndukeza kwa na mundu la inyo thamwe mbamu kweta utunana ndukazaba ngamwena kategegu kana mwena ulapa lo kwikali ujaribu bahati yangu ndukona tunyo na mwenda mutu ndanite na niwo manaka ati lo kwani ni wa niwo manasa asia usemba yani niwo wale ko manasa asia usemba in fact na business ngi no ko tabe wadi ndukaza uno mana no manaka ati no gwete ne ya ino na ati ya lakini koko kundu ngwewe ikondo knowledge kana mbodi manasa yani niwo mana na wale kaniwo umanasa ila uiso usemba kwa na sasa ndio onenda woda ujaribu bahati ya kiutikidi hata niwo uwe mamea sasa usemba na ni wenda abo ane ndio kama nesa kana ni silingi maana tatu kune ambako kimili lambe nikimili na tona leo ninguise kana ni na tona leo kana ne the one na kismat itu kezi na zana kana wese kwenda na utano ndo muna wizitie in fact jamaa na ndio sa hailila na yakabo ndio ona manani nyino ningesio na manani ona ndatindite kwa ati mani usu anoki nono nyene kitu kasamugu keka mundu saila wajaribu nona ayo ilela we amba ko kando ko ndo mundu uga ulika ilela mapesa wamba ulika no zika calculation mwana usu utono ulika twaza for example wena silingi mana meana twazi wena ngili okay wena ngili kamure byondo awome meka na balo katekeka ukimani asiana ndi inyo ndana akuya bukela mundu emba aitu no longe wo kweta utuma kateke na kateke atono akweta ukutuna kuziwe jinu ndu kateke gumpe ndo lako kila yake nawe zaidi yani wonga mnya ukashautike na wose miyo kama tabio ndomwe ona ko plan kemba akakuike plan una kuikekea so you mwana choto na kedana ina utona kwenda wena ngili unenge example uno keka fana una ngili na yuko isija no ukakea na koneka ukokea uko na kokenda akali ukea saizu yuko isija ukadibela na zo ikati na nda yasi yakana be kulila kabibiti udile la kabibiti kambe ndozi wona ngili twaje wena kana wena ngili yako na 15 wena ngili na maana 5 ishu bangite kwa kweli no bangi yena sasa kwa kweli ni sawa isu yako yosu okay kwa uzoko ile la kaliana kamwe witiwa na 1400 wailila kaliana kukamwe wajupata waku uko wenda wendo pena kateke gawe ndo kapena nako undu kona kazungela ba nako kendo kupena ko winyo ndo mwabena niele na mweke wanzani mukitito ko no ametho nicho uamoge business ngino aze nesa kana kwitha lazima usize kadi nesa usisi wezenda weze nesa kana kila koko kula kukwateka konde kula kukwateka kona konde ne lusa na konde no kuwini pai kula kutawini ko mwele wena kateke gago
pali ulota wini no wini na ndege na ai wini so eka kwenda wikite masabu we nimwe wale tomo ona akade wale to ne ukuza kuji mwikita kwanza so walika tula we bangi na we budget ndukapange we witi kwa sekanda witi jamaa nangu how comes uko mwana usuma naona ile ka 120 ayunu wese kateka kage ndugongela zimona ila woza we ile yana nozona kongela nesa mwithi ya wili ukwete na Mungu kama usimo kwate wetenda wisinesa ke kuno times 2 wikashe utibituki uzona wazo tubeza ndio ile yana uya twasi ka 120 wathini wose wa withdraw usio kaingi usio yote usio kaingi uyile yana kangi kwe wase uya twasi ka 30 kana ka 20 wase uya ka 20 we yabute wewe siji wabe no my brother wabe no wewe sikateka wa mwena mbao uko chino uchene usio kodile yana zingi uzuke kateka kwa uzuke uhitaji bani anakatena nusu ba times 1 times 2 uye kangarundi waende uye times 3 we cash out ba uko kategane wa mubena pauni wa mubena ingi kabati twaze wa mubena kabati yiba zosa kala kabati ka kuwithi ndo na mituke ndo wana ndo go ju ko kubi wo kangeli ka mudhema kuwithi ndo na mituke yo nusi ba aiwa nuweze kategane wa mubena teribitiwe uko mubena no mubena ribiti wali ndo ayabu uende uye 1 wala ka 130 wani wini tubeza tula uweza uyemba times 2 wani yu no mubenete tubeza tula mubena kwena nabeza ile ngilele ko ndo mubenete puti wa mubena katekenda na ubena yakele waziyoka wilile yana ingitwa ziyoka times 2 wa cash out si times 2 ko uwa maana ile yana kuyosa uitunga uitwa yana yu ya buni yoko ithengi uziyoka ingi uko na ingi uleta la katekea ongela hebi ka times 3 uitini ingi bu cash out uye ingi times 3 bu ala 3 uziyoka uitila maana ile maku asuma ko yana na kuitonga yani hivi yawe jino mubenete malaili kateka na uche no bosiaisi viko kama nika kaoneka nako nike no bodembozo na kazi yake ya bati ambozo gebesa ndio kianga ibona nako na watu ni wina kona yu ekani ile ngili ile yana na ka 20 ka ile yu ile imwe ona ndiye tela kateke abike 3 ni cashia out amino bika times 2 ni cashia out waudi kanani kwa tengilicha 140 kajamaa kaambia katekeni wazio na ileze ilelo na vyo ndo katekeni nao ni yalika ndo katekeni wezi no mutoni ye katekeni no kalewa mine gwilila mwaro sio ni arangiri iwa to hata elema no kalewa mine gwilila tu tena tulaye 8 ona pesa hizo by the way atona kwenda nabio atona kwenda oilibu ana ina ka 50 kana atona kwenda ana ina ka 8 na kadio zite aite siko kwa 120 akona juu ekanilile ngune kuna liba ikuna yemwe kusa ila woka kwililo katekani wona tinya wembene de masaji kangoni balangoni ya ona kwiwe takwa hana kiliti no start kateke ko kila shwa pisa ona bai kaina ona times ya times 1 kaina ona times ya times 2 na kuiba bangi tomini kukashi yeuti ba kwa times 2 kaina kona nikaona bayemo ona kaina ngama shwa kwisha isi ali 120 zuma no si ona ni aneki masaji ba aneki masabu kama sawa ona ikanda pa yani tambao na mutine mana kane yumira do ile teko iko bra my dear sister eba ni wesi ni kujaribu hati ya kubisela gambling tenga mbesa wasinesa ni video the vivituzu usuwa alika ne osaka vivitika kangi na amina ndiondoka hala womwana ndo na bibi tuzu na amino ya bibi tuzu wona watona yambe wala la keli wala la katatu tiwo kiatianizo weta bibi ndo wala bibi wona wa ilela nge wala ka bibi nikendo modhi ye winu ka wina kendo